Jeste li znali da sam rođen 1. aprila, na dan lažova? To znači da po prirodi stvari trebao bi da vrhunski laže, ali naprotiv, istinoljubiv sam, volim istinu. I mislim da je bolja i najgrđa istina nego najljepša laž. Grdno je živjeti sa sumnjom, da stalno u sve sumnjaš, nego vjerujem dok se ne dokaže suprotno. A baš nekako je ironično da je moja profesija vezana za neki oblik stvaranja laži, jer se bavim televizijom i filmom, a to je prodavanje šarene laži. Imam prijatelja koji drži restoran i jednom mi je ispričao nevjerojatnu priču, toliko nevjerojatno da mu nisam vjerovao. Pored njegovog restorana bila je prodavnica tehničke robe i oni izbacuju te uređaje ispred da bi njihovi dostavljači naravno dalje ponijeli. Međutim, u toj nekoj pauzi za ručak jedna ekipa lopova se parkirala na 50 metara i lik iz auta istrčao brzinski, zgrabio veš mašinu i otrčao, ne možete da vjerujete kojom brzinom, do auta. Naravno, prijatelju kad mi to pričao nisam vjerovao, ali vidio sam video snimak i zaprepastio sam se kako čovjek sa veš mašinom može brzo da trči. I da je policija možda bila ažurnija, da je pronašla toga čovjeka, mi bi danas imali novog olimpijskog šampiona iz Crne Gore. Eto kako me je saznanje o lopovu koji trči sa veš mašinom promijenilo i sad sigurno ne bih izbačio veš mašinu tu ispred kuće. Ne. Istinu teško prihvatam kad me spuštaju na jedan nivo koji je mnogo niži od onoga koji imam u sebi u svojim očima. Istina je kao bokser teške kategorije kad te zizne i ti nokautiran padneš na pod, ali u jednom trenutku se naravno digneš i nastaviš da se boriš, a laž je kao neka slatka narkomanija koja je dobra neko vrijeme, a onda jednostavno od nje ugineš. Istina može da se prihvati ako je možda i mrvicu zamrljana sa nekom simpatičnom laži, jer istina je baš jaka. I možda ne bi ni bilo dobro da svi pričamo totalnu ogoljenu istinu. Zamislite ono na ulici, kažete nekog ti si debeo, ti si ćelav, ti si grdan, ti lažeš. Pridružite nam se u otkrivanju istine. Prijavi se na Dnevno newsletter